u konzervacijskom kontekstu najznačajnija vrsta za ovo područje jeste i sama čovječja ribica, koju pored Krajine imamo i populacije u Južnoj Hercegovini. Zanimljivo je da su jedinke iz Krajine u zadnjih 10 godina već su genetički karakterizirane kao zasebna vrsta koja treba još da se opiše. I ona je zanimljiva zato što obitavate podzemne sisteme, u potpunosti ovisna o vodenom staništu koji se nalazi ispod zemlje. Onog trenutka kada zbog velikih kiša ili nabujalosti vode desi se da iz sistema može izaći čovječja ribica, u tom trenutku umire zato što ne može jednostavno da opstane izvan tih pećinskih sistema. Najdugovječniji živući vodozemac koji može da doživi starost od 80 godina. Zanimljivo je da čovječja ribica spolnu zrelost doživljava tako oko 14. godine, jer je jako uspor metabolizam u tim hladnim vodama, podzemnim vodama, dakle vrlo rijetko se hrani, može čak i da opstane 8 godina bez hranjenja i može mjesecima da se ne pomjeri, dakle, iz tačke u kojoj se nalazi. Jedinstven je u čitavom svijetu i naravno treba ga zaštititi samim tim što postoji. Živi kao čovjek, spolnu zrelost doživljava kao čovjek i bjelkaste boje, kao i čovjek. I to su te neke karakteristike zbog čega su nazvali čovječja ribica. Iako nije ribica nego vodozemac, ali s obzirom da ima i repno peraje, tako ljudi su je nazvali čovječju ribicom.